kubekabya nyasat ko Egono my People's Democratic Party, ekiama kile sema ya usi na nikebwa coalition kwa taifa na ekena tu abigeta mbebe babita tungurusi na nikebwa minority yani ndabwa abakasi bunge ya usi ase golji biba babita tevi PDP ndikuli presidency lakini sege tukira political party ya Kenya ntubu ato urugogo either go support your candidate go say to be a presidential candidate any chikoli go tange party leader nere ko presidential candidate asekatiba yetu lakini wono kwa mfano ngelinga we know ntubu ato mo to fredo ko Matiang na ndio tuwesto itabirenga kuruhusi na ndio kubwatisia kwa hivyo ntuli kujubi feel and presidential candidate lakini ebiama matipati mayachete ntubu chikuite ebiama ndio kuringa otoko bya kabisa ase muungano yomo oito chikonya presidential candidate kufuringa matenga nyoro ase etemsembe ya authority government na kwa yana akura kana kagure mahalia ekiama keria nyamuro ya mebore yawe achire ya abere yokorengana ya na obviously asere asafred Matiang igonto umrana baraibe bya babiri ba bagopinga serikali andale alternative government ego matatu na nelinga nokuyarigania utogite ko pokese report ya secretariat baba angete kitujikoro mungano na kitujokora bya buchikurelate mukatabito koroisia ntujutumana kato golemermo nekene ngeringa karatu wanchiranira ngostora tru mutoyomu tuju sign ya unit pledge meeting agi bono maiga to igora nira bana bamesabari mutongo genda untachi kubugora genda isiko ya unit commitment personal commitment unit pledge nga obo ngoji gotoremo oyo chikabugero abanga bali bonse bali maria untachi kubukaga nsembe ngao atukana ndo mukoso ya nyumba amaje basikuri masitokoro sinaga